Hayırlı gün, hürmetli Tahir Galimjanoviç, hürmetli yetakçiler. Bizning endi yozga kirishdik. Şunaqta da respublikamızda bugün xo'jalik bilan shug'ullanuvchilar uchun aktual vaqt bog'chachilar temasi. Begrek de bizning xalqimiz uchun yaqin tema. Hürmetli Tahir Galimjanoviç, nindiyrak davlat tarafından bizning shu bugün ilda bo'lgan vaziyatda yangi turli choralar ko'riladi bog'chachilarni bog'chachilarga yordam etish yo'sinden shular haqida bizni tanishtirib ketsangiz edi. Hayırlı gün, hürmetli azakaylar, hürmetli bog'chachilar. Bizning elimizde aytgan kerak azakay zeliginde de her avulda her kişinin o'zining ihatasyonida bog'chasi bor. Ham aytgan kerak azakay ham Akto'ba poseligida mana endi 7 ga yaqin bizning bog'chachilar şirketi bor. Bu şirkette albatta xalq yozni bik kutib olaydı. Birinchi yong'in aylarında o endi o'simliklarni o'tartib, shulay etib ularning vegetatsionnay shirlarini bir neqadar qisqartib, mana shulay etib xalqda har oilada, har oilaning aytgan kerak mana shunda tarzatibunda o'simliklar ular endi o'zlarining shu bog'chalarga shiga turgan soatini ketib turalar. Bu mesele bizim için büyük muhim. Devlet, Respublikasının Devlet Sovetı deputatları, onun reisi Ferit Hayruloviç her vakti bu meseleyi biz gün tertibinde tutarız. Hem endi yangi kanunlar negizinde proyekt kabul edildi birinchi o'qilishda bog'chachilarga yordam qilish negizinden mana bu zakon bizning Alloh bersa may oyida qabul etilamiz. Hem bu zakon bizning hukumat doiralarına programmalar, türlü programmalar kabul ettirmeye mümkünlük berişek. Bu programmalar negizinde tağımda bizim bog'chachilikda ishlovchi şirket a'zolarini ularga yordam türlü formlarda bo'lgan mümkün. 2010 yıldan alıp birli biz endi mana hozir bog'chachilarimizga Qozon, ondan sonra Yeşil alan, Yalayış, bütün mana aytgan kerak Şanlı tiresinde buluşkan, Almet tiresinde buluşkan bog'chachilarga yordam qilamiz. Onun ko'lami aytgan kerak zo'r, Begrek Rossiya tubaklaridan çalıştırgan chiraqda bek zo'r deb aytayman. Ko'pdan tug'ilgina Ulyan shaharida bog'chachilar yig'ildilar, butun Rossiya bog'chachilari shunda bir chiqishida birisi aytdi, mana biz 30 milyonga yaqin bizning o'zimizning subyektimiz yordam qiladi. Bizniki 750 ming. Mana bu endi bizning kundalik bu kun ko'rish qoldiqlarim jiya turgan o'rinchiqqa, ondan so'ng suvlarni ratlarga, ularga endi mana shulay etib bag'ishnilar tuzirga, o'tlarni ratlarga ham qolgan mana shu ishlarni boshqarib chiqish uchun bu shu yordam ko'pgina qadrinde o'zining ham natijalari bor. Aytgan kerak 3dan 1ni deb aytgan bo'lar shu şirketler bizning borlig'i, ular millionga yaqin bog'chachilar. Albatta bunun bilan bütün masalalarni hal etib o'tirib bo'lmaydi. Shuning uchun bizning Tatariston Respublikasi, onun prezidenti Rustam Miromonovich yordamida yil sayin 200-230 milyon ko'lamidagi subsidiya beriladi. Buna endi bog'chachi bir so'm aqchasi olsa, mana bizning o'zimizning respublikamizning hukumati, prezidenti ona 2 so'm beradi. Mana shulay etib 3 so'm bo'lib, mana bu yo'llarni uzaklantirishga zo'r mumkinliklar beradilar. Bo'lganicha Rossiya Federatsiyasining Salomatlik Ministrligida shunday normativlar qabul etdi. Bu endi kishining yillik to'plami ratsioni deb aytgan kerak. Mana shunday sonlar bor. Kishini yılına mana borligi kerak, bir kishiga 90 kilogram barangi. Agar bizning oilamiz endi ulay ekan, 5 kishidan turar ekan, mana 5 ga taqirlasak, bu bizning kelib chiqib qo'yadir mana 450 kilogram barangi. Bu chimada shulay endi. Mana shulay aytib bo'lgan chiraqda. Ondan endi yashilcha ham bog'cha, mana bunday aytilgan kerak, qovoqlar, arvuzlarni butun sanagan chiraqda ular 140 kilogram. Buna türlü şundaqı bizning endi yashilcha bog'chilik deb atalaydi. Mana shular endi mana jilen jimishlarga kelganda ular 100 kilogram. Mana shulay etib bizim borlig'i bir kishiga yilna o'rtacha 330 kilogram
yaşlıca berengi jilek jimişler kullanı normada karalgan. Eğer de şuşlarına biz kullanan çırakta adam balası anın salamatlığı da anık bola. Hametriye kirek kibitteki üsken sata tırgan alma bilen üzünde yetiştirgen almanın ayırması bek zor. Koy vaktini biz indi kirip korap turabız indi almağa. Ul bek mattur, bek şista, ul bir yıl saklana, mına korap tursam. Şu vakitini eğer de şunun teknolojisinin içine kirtsen, nişe gitip bu üstlerle yetiştirirler. Almağa 18-20 mertebe ağısı bile. Çünkü yol gün yaktaysa, gün yaktacılığı, anda indi kırtlar, yani türlü kırtmışlar var. Allah'ım ondan sonra türlü ortaoğulundan saklara gerek. Ana şula işlemesen, şu kalge jitkirip bulmayın. Hem şu vakitini yanğa sırtlar, alar indi ilkege sımağına tügül, o saklana, uzak saklana, o bek zoray bir bitinde. Şunun için kibitler bizge kırsak, bek köp ulayızıklar. Hem şu vakitini, bizim indi 2021 yıldağı şu pandemi vaziyeti bilen, hem indi bizden türlü yerlerden kayta tırgan şu yaşılça, jilek jimişlerine, onların logistikaları özgerdi. Hem bir yıl içinde bir reklamda şu kuruluktan sonra 3 mertebe veren vardı. Veren Müslüman'a jitken bir vakti da yok eybetinde bizden. O dürüst halde tügülü. Şunun için bundaydı halkının gaybi yok bu çırakta. Bu çırakta sevde mezur bizim şu şunday kibitlerden bir yoktan bir umay yağı. Ne bu umaylıktan. Bunda ne sekirsen bütünsü de var. Hem şu vakitini bizden yetiştirilgen berengileri biz, jilek jimişleri bizden kabul etü, onlarını işkertü, kooperasyaya kötü meseleleri. Onlar koyadır artka planda kalıp, onlar çünkü üzlerinin kaderinde koyadır hocalıklarından getirip satkan çırakta bizden ul kibetlerge kırıyor bir ne kadar kibidi. Hem şu mesele, aytırge kirek, mında betinde sert değil bir bizge de. Bizden 25-30 suti bulatırgan bakşalarımız kaldı. 10 sutiga kaldıranında indiririz. Yani o şeye uleyen üstüremiz, ya buş yata. Hem şu vakitini siz ulep korağız bir nesegine. Kura jilegin jeynin maturkilinde 150-200 sumada 1 kilogram alıp bular. Kadir kiresin 600-800 su. Buna ek gelmiş olan sıfatı da olay bulamıyor. Şili'den kayda Latin Amerika'sından özleyen tuşa klubnika jirjilegide biz ul buzulmuyor. Niçin buzulmasın indi? Üzümüzde üstürgen eybir 3 gün içinde buzulur. Ul nindedir şu kimik ya ki mütendirli sular bilen çıkartılgan. Şunun için onun sıfatı bir vakitte da biznin üzümüzün üstürgen jirliklerin sıfatına tenger kiri almıyor. Buna şunun için bizden indi Birdam Rossiya partiyası binanın ağzası bulup çoklayayım. Biz köpten tübülgine Respublikamızdan buna şu Birdam Rossiya'nın kabul etü bölmesinde köpkine bakışçılarını tınladık, kabul ettik, söyleştik. Hem bu meselelerini biz indi üzümüzden kadir indi ona göz alıp durayışakmız. Hem ondağı indi meselelerine iktibar birisi var, onlara elbette iktibar birisi gerek. En birinci bizim indi mandağı bakışçılık şirketindeki ulini su gerek. Susuz yaşayacağım üstüne bulunur. Sunu septürü için anbulaytıp uğutu gerek, uğutu yandırına gerek. Buna şu mesele. Ondan sonra indi bizge bir gerek mesele yol. Ve vakitte bana şu yollar bizge işlerge gerek bitinde. Hamin etireyim tağırnasıge bizden bu 90-2000 yıllarda olğan tanıklıklarda bizim indi. Onlar bu müzikinni kadir bütünüsün, eğer de sin şu büdjet akşalarına kirege uğrayan çırakta, hamini bigrek de buna kadar rekonstruksiyalara kirgende gümumi kişerliklerini, onlarını dürüst etip, şu Rosreyestr'da, onlarını şulaytıp, ulaştırga, kararga gerek, şu meselelerine itibarlı birge gerek. Hem şu vakitini, nice yıl indi şu bakışçılık şirketlerinin Tataristan Respublikasında şunun jitaksisi Denikin, Vladimir Fyodorovич'in söz alıp baram. Bu meseleye iktibarcı edip bölünüyor. Avurtu'nun eğer de ona dürüst etip diagnoz koymasan, onu koyuyorsan laboratuvarına onun betinde mağlumatı gerek. Mağlumatları yok. Şunun için bakışçılıkka en birinci min aytırayım.
Ул инде бакчачыларның менә шушындай бер паспортлары булырга тиеш. Анда бөтен бер бәйнә язылган булырга тиеш. Шул вакытны бакчачылык şirkәтендә эшләүче җитәкчеләр, аларның рәисләре бу мәсьәләне үзеннекен үзен якламасан, синең күршең якламас. Шуның өчен сине инде шушы бакчачылык şirkәтенең әгъзалары сайлап куйганнар икән, син инде вайберләргә игътибар бирә кирәк. Һәм бер тагын шунысы мөһим. Бакчачылык белән шөгыльләнүче безнең менә шушыларның әгъзалары, аларның алып бара торган эшләре ул социаль яклауга мохтаҗ. Анда бай кешеләр эшләмиләр. Менә шулайдыр. Урта байлыкта, аннан соң ветераннар менә шуларга. Әлбәттә, менә юл мәсьәләләре, автобус мәсьәләләре, алар бөтенесен бергә җыйсам, менә бөтен бакчачылар 1 миллионга якын алар. Менә Казан шәһәреннән әз генә кешеләр. Олы йортка ни кирәк ди, кешесенә шул кирәк ди. Менә бу мәсьәләләр безне әлбәттә кызыксындыра да, борчый да, без эзләнәбез дә бу мәсьәләләрне. Мин уйлыйм, менә Азнакай җирлегендә дә бу мәсьәләләргә игътибар бер артыр дип, һәм республикабызда бара торган төрле программаларда алар актив катнашып, керә торган, әгәр дә сиңа инде менә бит җилкәнне корабль була бит инде. Җилкән бу очракта менә шушы дәүләт программалары, авылда бара торган аның менә эшмәкәрлекне көчәйтү мәсьәләләре буенча район җитәкчесе Марсин Зөфарович һәм аның башкарма комитеты рәисе безнең инде Айдар Халәбетдин җитәкчелегендә, Оксана Николаевнаның ярдәмчесе, Роза Алмазовна, менә шушылар, әйтергә кирәк, җирле идарә менә җитәкчеләре бик актив катнашалар. Шуның өчен без һәр вакытта да үзебезгә ышанырга кирәк. Әгәр дә синең үй хатанда булган менә бакча кишәрлегендәге чүп үсмиче бәрәң үсә икән, әгәр дә үлән үсеп малыннан шатасын икән, син иң беренче без телибезме юкмы, көнне 3-4 мәртәбә өстәл янына киләбез. Өстәл янына килеп, экологик яктан сыйфатлы, чиста ризык ашасам, хастаханәләргә дә барасың юк, аптекны да байтасың юк. Булыр-булмас дәвамы алганчы, дөрес итеп тукланып, рәхәтләнеп эшләп, кояш нурларыннан көч алып, һәм әйтергә кирәк, балаларыбызны кайда эшкә өйрәтергә була. Кайда өйрәтергә була? Әгәр дә синең сыерың бар икән, әгәр дә малың бар икән, кәбестән берәңгең бар икән, җиләк-җимешең бар икән, син һәр вакытта да үзеңнең кышлыгыңны да, еллыгыңны да, көндәлегеңне дә ышанычлы адамнар белән атлап, һәр вакытта да менә шулай дип кеше килсә дә өстәлендә куйыр әйберем бар. Кунаклар кайтса, аларга күчтәнәч тә биреп җибәрергә була. Менә шулай итеп кенә хезмәт һәм максат белән генә кеше үзен бу дөньяда таныта ала һәм үзенең менә шушы әйтергә кирәк булганлыгы белән ихтыяҗларын канәгатьләндереп була.